E whaatalo whatu Samoa I lau whaasausaunga I nei afiafi. E whaapai atu ma le whaaloalo I le tapu inga mau. Alau fionga I le au malu o le malo. A fionga I sui o le fono sui tofia. Ma mamalu whaale malo I le tawhatolu o pulenga. Ia o le pa ia lava ia I ainga matama. Tama fo I ma ainga le mamalu I atu mua mpule. I tu au malatau ainga le taima le vau fanti. Le nofo e kalesia I ona fata e fia. Paftai le alofa, ma le anga le o le atua. O le o lo whaavai ai le malo Samoa. Ua taita ina mai le tātou whai ngā malanga wha ngā solo le nei tausanga I lona manuia. O le asona wha mai ai ngā ruenga le fono whai tu la fono. Mai le lua vai aso wa tuana I atu. Na ilo ina ma pasia nisi o tu la fono o tā ua. E teu ma sui ai le tu la fono wha vai. Ma le tu la fono le wha masinonga o whanua masuafa. O le aunga o ia teuteunga. O le toe wha mautuina. O le wha tulanga ina o le wha masinonga Samoa. E wha aululu I le wha masinosili. Ia whapea fo'i vaenga o teuteunga. Ma suinga mo le whaamasinonga o whanua masuafa. O le whaamautu o le whaamasinonga maua toe taro sanga. O le nā fo'i ua lausi la fia. Le whaangasolonga o lafo I totonu o le palimene I le mta upu o le whaatuatuaina o le palimia ma le kapineta. O nā lafo e lua na whaatulai mai e le suifaipule o le pā. Le sunga I atu I la epa po le taitai o le ituangai. Ma le suifaipule o ngā ngai whamaunga tolu. Le sunga I ala uli po le taitai fono. O le vaenga whaupufai e le whaatuatua I le atua Samoa Tasi. Na tawhea uma lafo nei e lua. Ma whaamautuina ai le tūlanga o le whaatuatuaina. O au nei malau kapeneta. Ua teleni whamatalanga I nai masina ua tuanai. I le tūlanga le mautonu po o le manino. I le taitainga o le tātou malo. Ai peitai o lea ua tali whaaliali I whaiunga ale palemene o Samoa. Le whatu mauina pea o lau taitainga. Whatasi ma le kapeneta o le pule whatonu e whaafuaina le tātou malo. O le whaiunga le palemene o le finangalo fo I le nā o le atunuu e tauala mai I sui whaipule filifilia. I taualumanga o le fono na alia I mai e se tūlanga ua fisiringia e le malo. Le whatautainga e le fonga whetalai o le fono. I se tūlanga tūtotasi ma le wha au. Ona o ana a ia white nai I totonu o le mauta. Sa iai le wha moe e tangofia e le mauta lea mata upu e tauala atu I se lafo ai peitai. Ua te ena I le fonga whetalai le whaofi atu o le lafo I le laulau a fono whaitu la fono. Ua whaalia fo I le taitai o le ituangai. Lo lato langolangoina o le maua le malo. Ma ua I uai loa se finangalo o le mauta. O le a whaamalo lo le fono se iai se aso. Ma o le a tuliloa e le malo le mataupu le nei I auala o le tula fono. Ia ua tele nisi o la asanga fou. Ua alia I mai le nei vai tau I upu whai o malo. Ai peitai o lo o mawhai lava o na wha ngā solo ngā duenga masani ale malo I au nanga mātina ese. Peso ua foi finangalo mataofi o taitai. Mai le taimi. O te manatu wala bata pena whawai. Tu la fono. Ma whainga masani ale malo. E lau tua I le tātou wanganu. Ai mai se le whātua tuanga I le atua.
e fofo ala mea I lui tau e tūlai mai. E le whaititia le anganga o le whaafitai, I le alofa tūnoa le atua mo Samoa. I le maua pēo le tofi le mū, I tutonu o si o tātou atunu. O le aso atai au o le a o malangai Peritania, ona o le whaatinonga o tiute whaataitaifono o malo le taupulenga. O le tātou tari malo I taitai o malo le taupulenga I lana whonutanga ia o ki topa na te anei. Na whaase mai ai ia Samoa le tūlanga taitaifono mo le lua tausanga e whaangata I le toe usuia o le whono a taitai o loo so mai. Ai avea ia le nei awanoa o te mamoli atuai le whaftai tele. I le atunu, I ona tawhai fia, I lo o tau ngā pātia, I tiute ma matawhai oi ese, e tautua, tausi, mātia ai Samoa. Ua tātou iai I le vaitau o le leni, I taimi muli o le tātou wali whaola. Na I uilona maliu, e tongi o lai tātou. Malona toe tū, manu malo, mai le tūnga mau. Ia o le tātou whaolatanga. Ia manuia tele le whaiunga le nei vai aso, ai maise le tāpena atu mo le aso sāpati. Soifua mai manuia. Greetings and talo falava to Your Highness the Head of State, the members of the Council of Deputies, and the esteemed leaders and members of the three branches of government. I would also like to acknowledge the paramount leaders of our nation, the Honored Tūmua Mapule, I Tuau Malataua, Ainga Letai Vaofunti, as well as the various religious communities, all our different sectors, and of course our families. We give thanks for the love and grace of God, who is the foundation of Samoa, as He has guided us safely through the course of this year. Today marks the conclusion of the recent 2-week session of Parliament. During this session, key legislation was reviewed and passed to amend the Constitution and the Lands and Titles Court Act. These amendments are intended to reaffirm the structure of Samoa's justice system under the leadership of the Chief Justice. Additionally, amendments were made to ensure that the High Court of Appeal for the lands and titles. You will also be aware of the recent parliamentary proceedings regarding motions of no confidence against the Prime Minister and Cabinet. These two motions were introduced by the Member of Parliament for Lepa, the Honourable Tuila Epa, Leader of the Opposition, and the Member of Parliament for Ngangai Fomonga 3, the Honourable Lauli, Chairman of the Fatuatua Ileatua Samoa Watasi Party. Both motions were rejected, reaffirming the confidence of Parliament in my leadership and that of my Cabinet. There have been numerous discussions in recent months regarding uncertainty and concerns about the government's leadership. However, the recent decisions of Parliament provides a clear response that my government has the confidence of the House to continue to lead the nation. This decision by Parliament reflects the will of the people as represented by their elected members of Parliament. During this parliamentary session, government raised concerns about the Speaker's conduct in ensuring impartiality and continuity in the House, given his inherent conflicts of interest. There was an expectation that the matter would be addressed in Parliament through a motion. However, the Speaker declined to table this motion for discussion. The Leader of the Opposition also expressed support for the government's
concerns. Consequently, Parliament has resolved to adjourn its session until further notice. The government will continue to pursue this matter through legal channels. There have been many new political developments recently. However, the government remains fully operational, ensuring the continued delivery of services and development projects. And regardless of differing opinions and leadership perspectives, the foundation of our governments, legal systems, and traditions remain strong, ensuring that challenges are addressed with wisdom, cultural respect, and of course, our faith in God. We are deeply grateful for the blessing of peace and stability in Samoa. Tomorrow I will be traveling to the United Kingdom to fulfill my duties as Chair of the Commonwealth. As you may recall, during the Commonwealth Heads of Government meeting last October, Samoa was entrusted with this leadership role. I take this opportunity to express my sincere appreciation to the people of Samoa for your dedication in serving, safeguarding, and developing our nation. We are in the season of Lent, the time when our Lord and Savior made the ultimate sacrifice for our salvation and rose victorious from the grave. He is our Redeemer. I wish you all a blessed weekend and preparation for the Sabbath. Soifua mai emanuia. Thank you, Prime Minister. Ole le ai o se vai mo le tula ko le fai e ona ave ese ia le ko te tamai e sa manino sa ma ma tata i o ele fai no ke se le tula i ko le ko fai na o loto sa o it to no pan mene lo ke mo se fa manino mai le tula se ma fa no lo tu ye o le sa no manino mai ele ma fai ona ia ave ese o le se vai mo tula ko fa vai fa ti me le tula Ia, o lo na fina ngalo na. Mai o le tulafono lea e sauno mai ai. O le whawai. Mai le ise se whamatalaina le whawai na le whamasinonga mawalunga. O la tauluna e ona le whamatalaina ma le whawinga ina o le tulafono. Ai, i le i tū lava lea. O le mautai whiriwhiria le whongwhitalai. E tau fwoi na ise awa noa i le mauta. I le mata upu le wala ngai na nei. Ia ai mai sa le anga foi le sa mo o mia. Le tala noa ina i to tonu o le palmene. Fai luma, fai le mamea, fai le malamalama. Ia mai e se foi la matou fai tau i le tulafono. Au le me mo mua sa mo o mia. O le whatananga ele whongwhetalai. E watu ele mta upu i tono le mauta i tala noa ina. A wao ina, e mwhaina whai ei ia whaalinga o tauwhi, ia mai fwoi tūlanga tūlafono. I le Malesi, fwoi leo le tāpā fwoi o ni whautuanga whale tūlafono, po le loia sili, ia po le tāpā fwoi o se whaalinga al whamisinonga. Au mea umai, o le whamoimoa ia sa whapea e au ana tala noa ina i tono le mauta. Ia au whauli tō lava ia le whina ngalo le whongwhitalai. Ia Malesi tūlanga whaingatā. Ona o ia le whasino ia le mta upu. Au ia fo ile ua whaia le whaiunga i le talia
o le lafo. Ia, po manino na whaamalamima. Le tūlanga na le o le ai o se vai mo tūlanga e whaamamia o te le tūlanga e le se vai mo le tūlanga. E te lei maua mai, e se foi le mātou whaitau, foi lea. Ai, o le mea tāua, tati il tū la whono wa mwhaina toi o mulimuli il tū la whono. A o le awa noa, e tala noa ina ile mta upu i tutonu o le palimeni. A wa o le mta upu wha palimeni. Mai te tau o na iei le awa noa, e tupu ai le mea le nā. A le la ua le mawhai. Ia o lona winga o le sau ili il tūlanga o le tū la whono. I understand its politics, but o mata una lava tu ranga le o la fama tanga I o lafu fama mole o ai e ai na maris anga e control ai ni nga na fa ona ni pa ki tole pa ti ko fa fa le sa ko fa le ta fa yo ni ta fa ko Ia, po altari o le fonga fitalai, o ia le nā e whaafoe ama ia le whaangasolonga o le fonta. E ilani me maria, o le whape o le ngangana, a le lai whatu atu le lafo. Whape a foi le wa fisiringi ai le whatu atu aina o le speaker. A le tu lai mai lauri whamai, o se le mawhauwhau. O te le iloa la po le mawhauwhau o le ngangana. Po le mawhauwhau o no le uwhai atu ia le maulea a ngai i le whongwhitarai. Ia te au ia, a whapeo le ngangana, e le ia se le mawhauwhau o iai. I le whapeo le fia whatu atu ia le lafo. E moni oe, o whaivoe asina mafa o upu I tutono le mauta. Ia, e whamoe lava I le whafoe mai e le nofoa. Ia sui mamalu fo. Ia al me alna tupu e a matalona ma walunga toto o whaipule ia o tau sola fo ia le ngangan mo fonta. Ia whai a istaimi ai le whai a fo istaimi. Ia whai a istaimi ai le whai a fo istaimi. Ia, ele whape foi o le ali e whaongaina le la.
ua fesilinia se tasi o tusta. E ia ini ona regrets i le whiwhiri o lau whio mai. O lia ma pantia. O le saunoanga lana au le whapea. Sa tautau nia lai wali nalo la tau regrets. Ai beina umanoa le tau sama mua o lau tulai. O i nasa tau nia mai ai ia o le upuna whaama i o winga. O winga moni nama e le o nai lombo ato lama winga o le saunoa o ia taitai o nā rai. Le asa saunoa ngana o kia ngata mai taitai ia i atuna. Ia ale mawhai o na whamatalane e na ia winga ia whawhela no tali atu i lau fesili. Mai o toi ngā me whapena, te rewhia tali ai e. O le na mai tau i le asona i le tamaitai whaipule o Palau. E pe yon tūlanga leo nā tamia la i asona na whirau whio tamaitai. Pe yon o nang ole naulau ta inga e me seo leo na i ane alwhananga leo o wai atu tusa, wai atu tau o tamaitai. Ni ngata i putongo tato atu. Ia, ai me se fo i so se whana po putongo o loo amina ia nei ia. Ia te whinga fo i o loo tūta ina nei ia. Tamaitai ia me se tina. Ai peina ata mia mai i la sona. Pei o solo mua mai i le tūpao tina. O loo atea ma taitai. Sa mawhai tono le palmi. Le tuu mawa lalo se tasi fo i ai me se lawa lau fio. Tuu mawa lalo i nai upu whaamtala. Peiwa leo ngā tasi ai ma le nau leo na leo na i rei tato mani. Ia tūmati a ia le tūla i mai o tina. Tamaitai iso o se rai na la rei tūna. Ia, vai. O lau tali ni mta upunu na. O le tau fio tangata. Pe o se alii posi tu tamaitai. E wha mua le mta upu. Ia te au e ui o lea nga i mai au whamtananga. Au te re mana o e au mai se si a te au ono whapea. Tau lava ona o le wafa a tamaitai. Wa ai po le hare mta upu lea e anga i ai. Ia te au foi lea e monia whaiso ale upu lea e soro mua ista maitai ona whapena ona le lango ina. Ia e whapena foi ali. E whina foi lato. Ai o le meal na e fiaturi loa. Foi le meal ni le tatou whasoa, tatou talanoa. Foi le i mta upu ese. Mana ia le tatou talanoa nga i le meal le fiaturi loa. Ia te au o isi tūna pe whale tāua tele. O ai le whai nata. Ui sori. Au ai a fo ela to me ia no whai amatanga o vai aso i la fo malato. O le mea ia. E malia o le vai aso mua. Le no whai eila o fōrasanga i le parliament. I le whapea mai e le o maua e le malo, le numera i tutono o le mauta. Le lana whai atu lau mau. E le ai se tangata po se vaenga o i tutono o le parliament. O lato maua i le whai numera. O le mea mua la lina. Ia o upu fo i e whai anga i pūlenga a se vaenga i titi. Ia e leo se mea tūlanga e sere na. O la fo i tupu isi atu nu. Ai ole mela na le wali ali mai nei.
Mātou lea le vaenga lai titi. A le mau te tū le maro. Ia. Wale ai le nu mela i le situ. Wale ai le nu mela i le situ. O lala le whainga whaia. Tala noa. Tala noa mai. Tala noa atu. Mai e le whapefo e tau whai se whapoipong. Le e tala noa aloa ia. Persula le tau fufuanga lea na i fonfetalai. Ai mamuia, le Kates le mafua. O whea lai puki mai e wala tos puru ni mai leo le safa i mai kapelita na vaenga le. O whea lai puki mai e wala. O te manatua piki mai le vaenga le tuanga ia wa na tos fulli mamato. O le e umar kapeneta. Ia lo na winga afa pesui. Ia e vai laito. Ia te fo malia mai le tu atu ile situ. Pe ta tasi mai pe a. Now, Fiona, what was going through your mind? Te me leo matua e. So what to us au noanga lai. Mole tu tatia la fu mo. Wa le pena ta no ai no mera ma po ke o ia fina ngalo out. A pena le la fu na lona no. E fai esi mafu mafa upu na la fu lo Fiona ma la teta e. But you were still calm. What was going through your mind at the time? Ia, o te manatu, ana iei ni mea anu ana iei. A tonu te langona iso umafatia, ai matua i le ai ma se mea anu o iei. Mai, o au, o le tausanga ni nei. A to ai le fast food tausanga taluno whaipuli. Ia, no mawhauwhau ala ia lea i fwoi upu whapea e le iroa whai le malo o ama. Ia talo whai, if toa mai nei ia. Ia. O le melana, e foi le ana whapeo foi mai, wanga oi e fia mea lea, Ua o fia mea ma se toa lua o sesi, Toi ngā me whapena, ai matua i le hai ma se a anu, O la tau lava langona. O le mea foi le whape mai ai ua le ngai oi le malu, Ia toi ngā mea la ni, lai le fia ai. Le mele na lua i le whaipule o Palauli Hong Kong, po e mai eilo nata. La le mata tele mai e le whailonga o le malu. Le ise whai unga ar kapeneta na whai ai. A lua i a whai. A le mata upu fo i walewa na la au mai ma la auli. I to tonu o le kapeneta. O le whautuanga na mai e le officer tupe, le Central Bank, o ai umaisi tangata e whautua mai le malu. I tu ai ngā mea nei, for ile money exchange, wa umaisi mea o fofongia na whai mai e whai, o free economic zone, le whai atu e le tala, e le o tai, o i e tātou e ngā whatia, o na pūlea, manage. Whai ma whataita inga, au mai le maulea e fia whai le free economic zone, i sasina. E awala mai le mtanga ruenga foile o le MCL. Tau ave mai le fionga ia leota. E o le whamataranga na mai. O nei mea uma e o atu le fitu tesi ma le 2 piliona tāla. La whasolo mai a. O leo te iloa. O toi titi over full tau sanga pea o na whape o whai lisi nei a company nei sasin. E se mea ua vai, e se si ua whai. E se mea. Ea. A ole a maila o le pepa lea mata o maile nei tupete lea. O le la mata noa ma leota. Il taimi foi o iei mata o kapeneta. No whai atu iei leota. E fia foi le tatou tupe lea e whaangai o iei le tatou patu. Ea. Pe miliona te sima le lua pea. A fuafua la o le tupela na lea e whaangai o iei le maloli nei. Ma lea foi le tau manage. E le tatou maro. Whawhere whainga o le fitu te sima le 2 pilion. I le Malaysi. O tuai ngā mea i o economic free zones. E o mai atangata o whai. Pau ale mea le malo e whai o le whai po ana tu la fono e pui ai. Ala ufesili na whai ai.
O le ale mea tupu I tangata Samoa. Ai mai se tangata whaingaluenga al malo. A watu lo e whawhea ngai ma se whalapo tonga e te le atula na tupe, te le elo na malo si anga lo le malo Samoa. O where mea anga e tangata. O I tu umaia, e manga whangafa I ai I mo meo pūlenga. Ma le ngafatia e Samoa, o tātou o le tunu le titi. Ai pese mai, new money, new opportunities. Ma me whapela, e le whapela e tau mia le avanoa. Au le si ngā ruenga na le malo e fua. Po le ale mea te tau na whai, o le ale mea ngafatia, o le ale mea e saonga le mu. Saonga le mu, ai mai se mo tātou o tunu la iti e maale ale lo tātou tamau ainga. E maale ale foi le tamau ainga wha human resource. Tau sa ili mai tangata e o mai e whaatino i au nanga ese. Ai mai se lai tu ai ngāti na e fau nei e mana o mia ia poto whaapitoa, matulanga uma whapena. Pewa umi e lau tali le i lau. Lo ta pena pa che ti fa mole da o ani priorities silsila I O le vainga lau tele ai a le malo I le matou pale mai. O le whasoa atu le I tua. O le tamau ainga e mawhaia e vainga ese o le atunu. O na ngalue ina po le ale vainga o le atunu o lo iai. So investment in the country. O te iloa o le mea ale na lea e ave ia le whamuamua. Ai mai se ai leitu o te tautara pēr il mele nei. O tātou o le tunu le titi. Foile. E o foi lai le malo ia. Foile e lui te wina le malo e whaatino ia lana ngāduenga, lana tautua. O le mea lai e mana o mia le malo ia anga ia tu uma ilunga isi vaenga uma o le atunu. Mo le atina. Pe o le tūlangana I le tūlanga o te tele. Ia, ona foi o e pale mai mātou, whaisina ma ale lai titi o le tūlanga o le, foi lea o le tupe, the economy. Ia, e whai o le COVID, tūlanga o mawhapena. Ia, ai whai foi o le nofoa ai tālafu o le tunu. E mau te pale mai ua ausia le tūlanga ua aoloa ona whaangata ai. Ia le avanoa e whaiaini tātou ai tālafu mo tātou watina. So e te le lava la le mea na whea ngai ma le malo fau. Mai o le la te whisiri mai I le whaamua. Foi lea ai e peia so se mea e ai si mea tauna whai mua. Ai le mwhai ona whai si mea. O le sila ngā luenga tele au te iloa le sa tau mawhai ai whaatino I le nofo ingal nei. O tūlanga tau ano whale. Tangata whai ngā luenga al malo, ma le si iti o le tūlanga e mawhai ona momoli ai au nanga I tutonu o le tunu. E le ngata la I tātou mtanga luenga, au tātou whala paputonga tu maoti. Te le ala ngā luenga e whai. Awala na e lua e momoli ai au nanga ale atunu. Ia, ale whamua ia mo tātou, so se whai ngā malo, mata I tū le reile tūlanga o le tamau ainga. Awa e tua uma mea, I le lava o le tamau ainga e whai le whasosoa. A tūlanga ia I le whamua ia tātou, so e fua malo loina, a oa onga. Ia, o te lele ngā ruenga ua whaianga I tangata tawhau mai. Ona o le sia tātou ala oa lea ua mautinoa le whaatupula ia, ma le sosoani mai ia tātou. Ia, o ngā ruenga te tele la, foi le tātou awala ma isi ngā ruenga. Ia, awa o isi awala na a whai tātou poloketi ia, e whaasoa atu foi la I tua I le atunuu, ia le tamau ainga tau ala atu I tātou company ma tūranga whapena. E le nā tia o whatatanoa I kapeneta.
o le pasenga lea o le tātou education sector. Wa te lea le awhaina ma ua tatau ana toe foi lea ilo lea le malo iana whainga whaavai. Tau sa ili apo lan me le tupu. Ua foi lea wa ia indicators. Foi lea wa amata na solo itua. Ia le accomplishments a tātou whanau. Ia o le si la mele na o te manatua. Ia o le si mea teli. Ia o le fola foi le whamoemoe ia le atinai. Ia ua ngā ia le lalonangi le whaonga ina o whainga whaateke no rosi. Ia tasi le na vaenga foi le a whape o le fola na laa iai. E mawai le si itanga foi le o le whaangai o inga o le atinai o le tunu. Ia a o se fola foi e le whaingofie. Ai foi le wau foi a tātou. E le wa amata mali. Ana telini a tātou tupe e whai uma mea Ia ale ai whai whasoro. Ia alu tātou tupe tele e whai ia tātou cable foi e whai tātou internet. Ia ale o South Starlink o kaungofie ma tūlanga whapena. Ia o isi mea umai foi le taun tātou vavai ai. I le winga o le tātou o e whamautu le fola le o le ati na e whaavai lunga o whainga whaateknolosi. And that's that's a big issue. Mai foi le fua i ai po fere me le ale malo si ave le investment al malo. Fai no foi al committee fa foi o le ulenga o le tangata fa fa malo lo ai le office city i so finangalo i po atonu ma puanga fa malo lo le office city i tulanga le fa ti no le chute. Ia ole tulanga le o tatu fa la putonga ia. Ia wai fa ulu ma tatu fa la putonga ia i la to committee fa ton po boards o le matafa yo ia la le na a boards o la to tangata whainga wenga mea na pau ale mea e vai e le minsta ia mwhaina mamoli atu po le ani whainga whaavai ale malo i le mata upu po le sector lea ia mamata i tū le whaanga yo inga e whaatino ai ia te au ia tele fia ia tele i le tūlanga le na awan matafa yo ia na ale board. And they are all against you. Did you see it coming? And did you see it coming? All the attacks and everything that they said. Did you see it coming? Whatever ngai mai. Whatever. Ai te vai tu pelo tala lea. Ana whapea e eise malo si anga i le tū la fon. A whaatea le tangata me le pāti wale au ngalon whaipule po wale au ngalon tofi. Ana eise malo si anga le tū la fon no il mena. Whatever na mato fafu. Ole mela na le tupu malaiti ngai. Ona ole apo au markapineta el tu la fon. Ele o lava le apa mai ale pati. Ile mele. Ia ai au peno fai atu. Ile wale au tau ile la fole no fai mulmule. Le me o mafu al vesi. Mafu na vesi. Mo lianga o lau. Awa ole anganga ole vaenga le la. Sa tau no fai se mea. E tau fia il mo lianga le style fai no fai el melna. Lona lua mana o mia le faawa upe el kapineta. Le fai foi no fai el melna. Pui ngol tu la fono. Tau singol mamalu. Me umana. Ole ese nga faavai ale na ole mele tu pui. So you mean it was personal? Sorry? So you mean everything was
No, I didn't think I said that.